ko duhora kuri movement ni ibisanzwe. New music coming out very soon. Yes. So I did very well. Wow. I'm very happy. Always Bal n'intambwe nini Shemi kuririmbira muri BK Arena bwa rubwa mbere. Yeah, bwa rubwa mbere ya. Yeah, it's like nabyita ko everybody dreams about this time. But how do you feel after performing muri Arena bwa mbere? Undi ko as a group fan? I feel like shit, bro. Nta muntu ubizi. Usibye Iboro byo gusinga no kamera utananirwa. Byango bivamo amafoto meza. But how do you feel after performing muri Arena bwa mbere? Undi ko as a group fan? I feel like shit, bro. I feel like shit. I was doing shit. I'm the shit. Sorry? These are the only ones we have, so it has to be two. Yes. Somebody who's coming to see. Was it? Yeah.
reka nongere mbasuze bakunzi ba exclusivity show ndizera ko mumeze neza. Murabona ko ndi muri BK Arena, hamaze kuba imikino itandukanye ariko by'umwihariko twazanywe na performance z'abahanzi nyarwanda. Twabonye Baby Adekule Gold performinga, ariko abingenzi cyane yari Juno Kizigenza na Shemi bagombaga guperforminga uyu munsi. Bakoze performance nziza imbere y'ibihumbi by'abanyarwanda, imbere ya Perezida Kagame. Byari byishimo kubona umukuru w'igihugu cyacu ashigikira umuziki nyarwanda, ashigikira bal, ashigikira basket nk'uko tugenda tubibona mu bihe bitandukanye. Hanyuma Shemi twaganiriye ndetse na Juno Kizigenza turaganira, mwagiye mubibona, turagenda tubinyuzamo, tugende dusangira ibitekerezo muri comment. Ni Jidena, iyi ni exclusivity show. Ndi kumwe na Juno Kizigenza, mwamubonye muri Backstage nyuma yo kuririmba, nyuma yo gukora performance iri massive. Hanyuma tumusanze hano yari ari kwirebera basket nyuma ya performance, ariko ntitwigeze tumubaza performance kuntu yagenze. Juno, performance yagenze gute ku muntu utayikurikiranye cyangwa wayibonye ku mashusho? Byanga bikunda yaba yayikurikiranye yaba atayikurikiranye aranyizeye. Iyo yantumye nawe mukoreye. So I did very well. Wow. I'm very happy. Always bal si ubwa mbere nyikozemo. Nsa nkumaze kumenyera bal, so biba ari vibe bya atari. I had fun, I had a good time. So nishimye tu. Okay, nirihe banga wakoresheje? Urabona iki kibuga ni kinini, ni stage nini, abafana ni benshi. Nirihe banga wakoresheje kugira ngo wishimirwe bingana gutya? Nta banga ririmo. Icya mbere no gukora amahiti urumva. Icya kabiri no kugira imyuka nk'umusportif urumva. Hari ukuntu kuri stage tureke kuba turi abahanzi gusa, ugomba kuba ufite imyuka, you have to perform for a long time, you have to move, so ni ibintu maze kugeramo experience tu. Juno, dusoza cyane ko uri kuguruka, uyu mwaka abantu bitega iki kuri Juno Kizigenza? Si bisanzwe se buriya na hit songs gusa, nta kindi man, nta kindi. Kuva mu mwaka ugitangira urayizi Fine na Shemi, Peace of Mind remix. We've been through a lot and we've been up to a lot, so duhora kuri move man. Ni bisanzwe. New music coming out very soon. Na team yanjye twese kabisa turi a lot. Indirimbo ryari rasohoka ryari? Iri mu minsi iri imbere kandi yavuba. Alright, mpera Shemi microphone. Shemi kabisa umuhungu watwe. Ubwo bahanzi babahanga ndetse yaba navuga ngo atanga icyizere, ariko icyizere yamaze kugitanga, cyangwa se whether you're big or buri gihe, I think at some point buri muntu in music career yaba igitangira akenshi igitangira, they always dream about doing big stages. So yeah, ni ibintu bya danger, ni ibintu bya time, ni ibintu by'agaciro. Yego Shemi, ni waruvuze ngo bari batuzisipata binze gato, niyo mpamvu mwari mubibonye, ariko Nkotanyi Frere uri kuri kamera yabitunganyije. Shemi, yari experience nziza kuririmbira muri BK Arena. Uririmba indirimbo wakoranye na Juno Kizigenza n'ebyiri, iyo mwasubiranyemo niyo mwakoze cyashya. Akuziririmbira abafana bazakiriye gute mu mboni zawe? Apparently it was a good performance. Babyakiriye neza, ni ibintu byanunguye. Ko numvaga abafana bari hano ari basket cyane kurusha umuziki, ariko babyakiriye neza. It was fun, nabyita success. Shemi, uri umuhanzi ukiri muto, ukibizamo, ariko uza bwa mbere abanyarwanda barakwakiriye neza ndetse baranishima, barakwishimira. Niki cyo kubitura, niki ubafitiye mu gaseke ka Shemi nyuma y'iyi performance, cyane ko abari big stage ubukozeho n'intambwe nziza uri gutangira? Icyo nabitura nta kindi usibye urukundo n'amashimwe, ariko no kutabatenguha nabyo buriya ni ikintu mba mbagomba. Byiza biri imbere. Icyo nababwira nuko ntacyo barabona bitewe n'amaproje mfite neganya, ntacyo barabona. Ibindi ni ugusenga Imana nyine ikazabiha umugisha tu, kuko ikintu kitarimo Imana niyo cyaba kimeze gute abantu cyo kirimo ubwoba.
amashuri uko arangiye gusa si yarangiye Shemi ngira ngo ari kurangira ari kurangira ndibaza ko none abantu bazabona umuziki wikurikiranya consistency yari Shemi reka tugushimire cyane.